sé lá internationalta Cainnt-Sanais bhreatain a han injú, agus leis sin thuirsid go mé Bekah fisrach a thuirtgaibh mé dhé. Ha imitach Jeffer Cainnt-Sanais ann, is seo bhíchtain bísne a cleachcha Cainnt-Sanais bhíchtain, ach ha go leabhór is fiagadil agus at ilig idir jaalachte. Ha fios apagel at a jaalacht ag gach fer. A bharrocha sin fud cuiteach dúilchan sin at a jaalacht a bhí ann tú istá Cainnt-Sanais. Agus ha an apagel onas a chéin fémal mar nach u elwach idir saine a sean rútacin. Ha sin cearst, mar isimplaar sé Bekah is saine his manamsa agus mar a hiú bhain gealamh is seo sé ba a han that up. Ach gútain cuiteach manam is scríomh amach, mar ba, c, a, h. Hen o hen? Le geir go neamí danam sin is a Callum. Siwt ma ha? Anam Callum sé c, a, l, u. Glefa, tá se le c le lábhíis. A, l sa bhían, u. Agus trí corachan fan. Trí corachan san Glefa. Nach iach siúise ag an haid ar an anamach a pein is scríomh. Ítineach gadído.